Jawaban ulama, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Banjir terus selamat, keng tak jalan di jalan selamat. Keng ada jeretan perahu jalan di tanah kering. Nyari kita buru jalan perahu. Keng mangken tahun 2000 selekor, tahun 2020 2000 selekor. Banyak perahu ngampung aspanan, duduk emak. Ada bahkan tebeniannya mah perahu pak, odong-odong. Apa? Salah jalan enggak? Salah jalan. Nah, lembaga pendidikan Raudhatul Ulum nikah konsisten jalan. Kurikulum TV. Gina. Kurikulum TV ada akhir mikir kemenak pada kasih pontren kurikulum nganika habis saja, habis tak kira ingat saja. Bakun di TV ke mak mona bro ini. Bakun selambat ayo pak. Konsisten jalan. Orang ini kemana jalan yerel lah, mul jaga. Santren dong. Pesantren wanyan gula pada ban sepur. Daerah mah sepur. Sepur ni kebak cuba. Betul lah jam. Besek, ajalan di tas besek. Kurui sorong ngampung aspalan tanda aja. Jalan laut nah. Kayak istiqomah. Bila jam awal betok, bakun betok. Tanda sorong makan kol 6. Kayak make wa coba pola istiqomah kan. Mon sepur lebat mobil make dan gentang ambu kapi kan. Sepur lebat marah labas kodro tawang minta bisep hari ya pesantren deh mon kadung tampil pesantren ada gagah nikah cakancak setuju ulama-ulama Nahdlatul Ulama kak itu kan lulusan pesantren bila kadung tampil nikah lembaga pendidik negara SMP SMA Ma'arif lembaga pendidikan nikah di top nikah Raudhatul Ulum gagah kadung tampil selain ada hormat deh pakai mobil Alphard jelerpat ambo